ако раметија или раметлика, наля, манге динджа, ја раб, сетина ама, коте това череа, сетин ту кото раметли, со манге, чучи динджа, дуй беш, ано пер, ења масик пираджа, ја раб, почминеа, ано брод. Фалялен, со череа ту, савошинеа ту. Алейкум селам нешто. Кас молинеа? Оле молинеа е муле? Дад накла, дай накла, нека стар, пен накла, рал накла, комшија накла најшукар. Аммау, амалинка, халан ола, пилан или олеа, палем дукала ту. И тука забранине манге, мете джавко гробија те черав, мера метиенге јек дова. Сар со джало редо. Тира на мен пала. Акава позаиминджали изравно котаро и бинте мија. Сосе? Осу джинджа. Те черел пе акала дове. Те джалко дури дове. Окей. Шунен шукар акана. Сосе иранава палав. Значи, ака те дикаја да ов веќе забранинджа. Пучи бакана, те пене сосе, кади кам сосе. Он лелеа кала котаро Ибн Теймија сосе, о Ибн Теймија јек најбаро ширкаджија. Христијанско теологија. Емпенела мачере ника се дова осим кодевел. Джанена ли касрова кава учење христијанско. Сосе христијанско, сосе. Сосе дисаве секте оленгере појави ненапе, емпенена, джанена ли со пенена. А мени нам казниме, пенена. Амаре греве лилалено Исус. А мени нам казниме мачерен ту мен дове. Jer kazni moji nam tu. Soka čere tu dove. Akava olengoro mišljenje. Sose, kađa dale, kašuna. Abdul ibn Vehab, osledbenik je lesre, prepisinena je devlese ljusko forma. Gođake, čerena je devle manuš. Ispadini da o Isa ali selam devel. Ili devle sročao. Subhanallah stakvila, del neka araki. Delale so stolica. Delale tanka i bešela. Delale masa, lesre. Alaikum selam bubani. Delale bala, delale terno. Subhanallah. Stakvila, devla gulle. Ekana. Akavai tano yek o lengoro učiba. Lena, ađare sikavena je narodo. Ова ја на телера 1000 джамлафи. Пелма сотичини пе намазесро акана, он о вичинджео, акана саоследбеники алес рекула платинена, значи Абдул бин Вехабе, вичинена лен ко намази, те ревидирирено начин, сарте обавини пе о намази правизно. Праведно вичинена лен. Акана. Наметнинđe Андре специфична положаја хем допунска молитве. Након со и не ограничиме хем стандардна ки пракса андро од обред. Халален. Пучавату ме на кога намази ситу. Пекамберес. Сакате наметнинđa, овчича, специфична положе, хем допуска молитве, акана, након со и не ограничиме, хем и стандардно пракса. Баше обреда Аллах се.
Kana vela. Çiça manuşen insanen odova vakti. Tekhuven podduj to puti şadeti. Tena gjelan ki gjuma, trin gjume, tu i klan kota rodini. Mora të kjo shadeti. So qërgjan be kedin e korona më proto. So qërgjan kedin e korona. Gjami e na gjelen, crkve na gjelen. Haj, sarpena pe pana dhula, hrami e na gjelen. Niko nigde na gjelu. I klan sari kota rever. Hajde naročito ameno muslimaj. Kuđam šadetil. Cirkus. Ako nešto ekstremno, ama veno lafi. Kana. Ko te penela akava ke da qiqaj manushen te kuen dujtu puti shahadeti, od ovaj nesar je pokreto lesre vehabiske sekte. Vehabisko sekta, alikum selam. Praksa koja hine ko različita odnosija, to jest različita odnosija, ko englesko, dinđuntu men, puritanizam. Ko englesko, puritanizam. Što se me penđum? Hrišćansko verovanje, hrišćansko mišljenje. Puritanizam, a vela kotari crkva, glavno kotari katolizam, a vela do tare, so se opanđa pe paktija olenca, dogovor čerča, ili rodinđa andro hrišćanja vojska. Kavađi odova. Vojska rodinđa, te pomožnene da bi ov peravi i osmanlijen. To ov poslaniko, ov pekamberi. Kana. So čerđa, ov nadalje vačeri, da zabraninđaje manušenge, teđan kopanja, teđan festivalija tečeren, teđan proslave tečeren tradicionalna, zabraninđa ko muslimanska puja posete teđa ko je izvor so pralalen u izvorija kaj perena upanja teđa te posetine te dike so čerđa oddeval a oddeval čerja mi geđan piren celo sveto diken so sorinđum ova kava zabranini o šume, o planine, o pećine kana tuke da džaja so ja Arab dik so stvorinđan pa uzelo tu na stvorinđana kava pralalen Allah, pela džan pire ko sveto diken so stvorinđum ova kate zabranini sa biljka, ake kala medu. Primer, džava medu, nigde na ne, ali oni silen su arsopelnila ko planine, o Allah, ko posebna tana, džava te rodav medu. Alekum selam, braco. Ili od ova, leko te rodav, znači, te leči nam, ake o Allah, pomini, ano Kur'an. Ili ovo dva zabranini. Hem radi fizičkog zdravlja, dik, kalav je biljka, i odija biljka kačerav čaj, me učenje, me organizam, od doktori da ne preporučim kod ja biljka kova, na ne tu pare tele, ama džaneja koja biljka bajrol, kad javka rodava, ovo zabranini te rodela. Ema kova zabranini, kana. Abdul ibn Wahab, era tija kova posjetinava tu men samo, soči će o namazi, pazim, namazi tano, dopunimo. Znači, džanaja da dopunimo namazi. Specifična položaj, dopune, baš o moliba. Kadika, nuduri džaja sar valani, si kavja mene kiga da ne sar te molina men Allah, alekum selam Afri. Kana, nadale, te posjetinamen, ovna padinđa but više davno akala verska postupkija uključimotano hem osalavati. Rativa čerđamljako. Zabranini osalavati pekamberese sallallahu alejhi ve sellem sočerela pa dalje penla o Abdul ibn Wahab ki camia cuma yake mudari yeke muezine ko namazi. O manusha jana mudari ile sose sovichini o ezani. A kalestar dikaja znači muezani zabranini.
Ама кана дик авела кана пазин диранамен палал со черџам лави, то ест саакава. Кана. Иранамен палал со черџам ерати лафи, забранини значи о салаватија тетемпе. О Аллах пенела, благосинеле, о мелекија, о Аллах, о мелекија, о верникија. О забранини салавати. Hem mudari yeke muezine sar većini ezan. Sar kala kanakava primjer. Su se mudarđale pa zbog ezani, pa onda zabraninđa ezanina. Jek manuš, te misini šukar, alekum selam goj. Te misini gođa, ako mudarđale onda zabraninđa. Сој најгореа кана. Забранини манушенге, коладжана ко хач ки Мека, забранини ленге те Иранемпе ки Медина те посетине но мезарија маре Ресулес роа али селам. Сакана забране починена. Кана. На допустини ки јег џамија, Ачава канал до асасо пенџан забрани, него на допустините писини пекамберес саллаху веселам анав. Сосе, шунена канал. Ерати пенџан, сосе. Сосе о Абдул Вехаб. О лесре учење тано. Дегирилини baš pejgamberea Muhammede aleyhisselam hemo penela odoboka me penela živinava hemo doboka čerava sar hemo doboka bud pašeinum o primjerja pejgamberese sallallahu aleyhi ve sellem baš ovsar živinđa, ovsar čerđa, ove praksa sarigarđa, ovsar vačerđa, ko govor sarine, sar ponašajem pe manušenca, со черџа кале неверниконца, со черџа јаудиенца, со черџа христијаненца. Или ов аџаре пес матрини да ов живинџа ко лесри сира ко лестро животи. А кате дикаја јасно, алейкум селам рушти, јасно со сасвим да о Ибн Абдул Вехаб сматринџа пес равно сар пекамбери. Веќе, не се релафија. А калеја пенала, чини се сасим јасни, да е Ибн Абдул Вехаб себе сматрao равним послаником. Значи, а калела фенца со ова черџакана, саакала лафија со ова черџа, ов пес анела равно сар пекамбери саловесина. Кана. Наставин, памтинен, шукар. Сасу Чералов. Njegov brat prenala Lesro Prato Sulejmani optužinile za Lesro pokušaj te Čivelandre o šofto stubo ko islam daj tano nepogrešljivo o Abdul ibn Vehab šofto stubo. Ов противини бе оправи Лесро. Лесро прав писинџа книга правляле. Исијан. Кана. А катеа вела на прихватини оштар школе. Пенела, унотач. Чи одова со анела, о санџа. Вачери пенела, o lesri škola, ovsanđa, te napustinen sa oštar mesebija. Te napustinen, a lesre sledbenikija penalna samo pripadinaja ko hanbelijsko mesebi, to jest hanbelijsko škola. Optužinđa, sakala protivnikija, muslimanja su i ne, optužinđalen, kola на прихватинена лесро поглед или лесри школа оптужинџален.
Саракана мен со оптужинја. Киране тумари годисо десини пекана. Оптужин джален, саринен со не прихватинена лесни школа. Сајмо си ман. Вичинилен и докоплонција. Вичинилен ширкаджие. Вичинилен грдинджа, свако не пекамбере, учењако, шукар побожнен, одла личностија со и не андропрошлост. Са грдинджане. Езлехави, учењако, вачери Олестар. Ов вачери тврдини да о Ибн Абдул Вехаб ништа награđа. Андро помиштење. Саба черджали. Да сао мусимања пенџа пеле ко неверство. Са неверике и калджали. Са неверике и калджали. Машалла. Ама. Алло лафи со ирати, а чилямо до те, акана. Уколико пенала наслединена ман. Саковен мударде. Тумаре ромњаковен силуиме, а ем тумаре чајаковен силуиме. А ленгери имовина обарвали па, а менге каперел. Шунчен ли muhabbete? Саковен мударде, кој наследини ман, ленгере ромња, ленгере чаја, ковен силуиме. Сар шие, сар суфие, авера мусимања, кола сматринџе, сар шие пенала, сар мусимања, овсар сматринџе, односно, пенала, кодај тане отпаднике ако тари вереа, кодај тане невернике уле, валяни те фрденле на катаре. Те птериненле на катаре. Кодова Абдул ибн Вехаб. Аса окодаја вера вере, валяни те уништинипе. Христијанство, будизам, индунизам, сабиција, јаудие, сојси, католизам, сојси, са валяните уништинипе, те понизинипе. Гана пенелагате, ако аква одговор ко глобално промена, каква ужасно доктрина, положиме дуј темелија. Пут порано исламско фундаментализам. Емко крај весро, тероризам. А мене ратеа чилямакате. Пала акава пралялен Абдул ибн Вехаб, ке пенела, кој напратини ман, кој наследини ман, ме сака му даравлен, ленгере ромњен емчавен касилу и нав, машала, па пенела, о скроз ја вера вере, сојси, валяните уништинипе, а акала, со сматринџа, валяните палделпе. Ама новаладжа. Аква вехабиско позив кој ислам, ки реформа, не и неле подршка меѓу осуние. Меѓу осуние. Убрзо пеналагано, Ибн Абдул Вехаб нарединџа, са огробија мусиманенгре, шукар манушенгре, те и каленлен,
да ископају, тоест ти каленлен, ем те растуриненлен, ем те черен код ла гробија тана јавна ченефија. Јавна тана ченефија. Замислен, ака те наредини са мусиманенге, значи са одла вехаби наредини ленге, те джан те и калене мулен на андро гробија, те растуриненлен са, ем кодула тана, те черен јавна вецеја. Ов пеналакана, акана черела фикотро 1000 мабистрен, аман черела тумеги. Ранije, акава 1737 или 1740 године. Пазинен, акава череја ранije. Черела пелафи. Пенала гате, кеда нарединджа пенала, ти калем пем, те черем пе, одла ченефија. Алейкум селам. Абазујте. Акана, ов нарединджа, те тарал песа о книге са. Ем тврдини, да за цело човечанство као вол доволно окурани. Доволно окурани. А када новотарие ов со пенла, предложинджао Ибн Абду Вехаб, баш од традиционална муслимања, одламануша со и не комплетно против волестем со черджа калабуча, пенджа хине оленге бизарна хем одвратна. А мен пучајаме нака. Кеда читинеја кјаки. Ја ме гава такова бизарно хем одвратно. А замисли на доле манушенге. Алла. Онда, пенела, генерација и не против Олестар, кога рачунџе бизарно, акава бизарно одвратно, акава јек ислам катастрофално. Амма овеа биско од вас спрам гушење долела е музиката. Акана е музика исто черелала катастрофално. Катастрофално черелала. Бачери е музика наштите шунелпе, е музиката ни, харами, е шејтанесри, тумен, ке шунена е музика, бистрена, е девле. Ака начерала пем девела кате. Сара и бинте и мија. О девела улела паши тут екипу, сар месо ака надике наман, ме имиш. Со черела, и сие клафија кате, коте ме аракјумле, пенела као екстремистичке своје донешене тачке махнитости. Махнитости значини психички без лудила. Чивеле манушенге психичко без дилини пасоро. Алейкум селам, Реми. Психичко без дилини пасоро. Аке кастара вела е музика харами. Те чувалтке психичко без дилини пасоро. Некој клол јек. Мусиманите пеума ги мена шунава музика. Со се ова бе. Музиката не е зани. Со се ова бе. Джилабе о Курани. Ама на не доаѓари. Ма пидај ке си годи. Ма пидај ке си годи. Шунен акана.
Peygamber aleyhisselam bahçeri acare. O Allahu, blagoslovi nas u našoj Siriji. O Allahu, blagoslovi nas u našem Jemenu. Neko je doviknuo, šunen šukarakan, a i u našem Nedždu. Ali poslanik se na njega nije osvrtao. Poslanik je ponovio svoj zahtev za blagoslov za Siriju i Jemen, a posmatrač je ponovo povikao. A i u našem Nedždu. Na kraju poslanik je odgovorio, iz tog mesta dolazit će samo zemljotrici, sukobi i šejtani. Šejtan. Hadisi, prvo tomi, o Lesurov broj 10:37. Сопено пекамбери саллаллаху алейхи ва саллям одотаре ко земљотресија, сукобија, а им вачери одотаре као шејтан. Шејтања, сосе, кадика. Пелао од душмања ове абие, он навена котаре неч. Ем никада пре на ине Олендар je važno teologiji. Alejkum selamika. Međutim, i si različita buća. Od ova vakti, a vela je pekambere se, vela je kohanav, lesa navine Musej Lejma, lažov, deđali. Sopala deđali. Lažo. Ko vakti o lesro. Sara kova dikaja kana. Ova. Ko je da mu se lejma i ne? Akitano mu se lejma. Kotolea but. Alejkum selam mamrod. Ko te doa vakti nele problemi. Ko tara koja ne muselema dotare. Duito knjiga isto prava. Hadisi i si anorlest. Kana. Pelna ko te dikena kana. Muselema je lažo obskurna osoba koji se postavio kao rival Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem tokom ranih godina islamu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nazvao ljude Nedžda golim i zapuštenim pastirima i devinim krdima. A muslimani drže da je primenio takvih poslanikovih komentara na Haridžije, Vehabije i druge sijaće smutnje u Metu, koji su došli nakon njega, dokaz njegova poslanstva. Ne pućava makar. I na namen pala. Muzika bez ludila, anđaja manušen. Ok, onda, što di kaja ga te? Harela knjige. Dostale se o Kurani. Pa i na namen palal. Kakova vakti naredini so te hagempe u grobja, tuništinempe tikalipe mulen, andro grobja te rasturinempe te tharempe, hem čenefijate čerempe kod latana. Pa so i na namen palala kana. Naredini o салаватијате на ден пекамбере саллаллаху алейхи ва саллем. Му дари манушекова о езаничела, то есть наредини езаните на постојни. Па онда анела јавер намази. Черне девлеки и руско форма. На мукене манушенте джан кури ко гробија. Забранине налење. Ако насоа, вела, пенела, кој наследини ман? Која сабуча, са со комплетно јагана черджам лафи, кој наследини ман,
me sacăm udaravlen, lenghe romnien, lenghe çayın kasivinav. Avere sa valente poništine. Je užasno doktrina, lestri. Učavam makana. Ako živinđa saro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem, so vačeri, и не о животи о лесрочела, овине бут паше пекамбересе, ов тврдини да сао лесре акала риваетија со вачери, сао лесро вачери ба со черджасак, сакава. Хелен, пекамбери алейхиссалам докази си тана не аджар. Олендара вело шейтани. Калетке шейтанска буча. Abdul ibn Vehab. O Vehabi. Che diranamente di Kamako, ova ceri akate, dau životi, cergeasero pekamberi, dau pratinge pekambere, dau lesre lafia shunja, dau koa. Ov smatrinja kana jare pes, ok. Pa dali ov zabranja kala buča. Pekamberi aleyhisselam račati ušteva inile nijeteja džala kogrobija. Čerla lenge dova. Bulenje čerla dova. Ja Rab. Ako i nejakija grešno mirovnija, a tiđa radi Allahom. Oprostim lake. Jer tu dinđan mala. Tu stvorinđan mala mange. Jer je Allah kri duša. Šaj neka se zločerđa, ko piđan dipa, ko piđan dipa. Ko kasım iđava. Radi Allah. Duje beršen grućava. Pa čelali se do. Duje beršen gru. Pa džala ko Abdul Mutalib. Čelali se do. Pa džala ko dosta pljamala su podržin džele. Čelala do varačati ki medina. Pakirani peka pošlo. Това канал Килан, Менелан леср животи. Те му зареде чине, кава джиодова. Вехабие сочерен. То забранея кана, те надя когроби. Дали се кале се докази си, сама не докази. Пекамбери алейхиссалам дова червен па после атумен сочерджен. Odvola grobe i kalđen će nefio do te čerđen. O narodu te nužda mala, veća nužda te čerđen. Ako tu živinđana djare saro pekamberi, tu men pratinena od ova vehabije, da ov živinđa djare mađare valentoval, ma ne tačno, kad te penala da pekamberi si hadisi, Čitinen o hadis stano 10.37, kada čerala dova, baš iz Sirija, hemo Jemen, je kiknalo lendar, a za neđ, burita na bijando. Kuri bijando? Bijando tano, ki neđt, 1703. godine. So pano pekamberi, na. Od otare kavao šeitani, otare kavao sukobije. Pa onda su nastavili. O Museleim, ovamno. Oraya inenen problem. O Meri radi Allah'ım. İnenen problem. Niko naš ti mudarđale osim po Vahši. To jest, su mudarđe Hamza. Mudarđale. Sad su pratinjan tu. Su pratinjena tu. Men pratinjena kale manuše. Ekstremistija? Vehabije? Diga ga na. Prema kerim fenari. Počinjete čeren rasprava kotaro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem. Ali sije hadisi penal. Kote Vačerđej kole aleo dotare kotaro nećit.
Емпенже, ја Ресуралла, де амен тумен, амен ге паре, амен ка прихватина о ислам. Настави наја, баш теда неакана, 1774 година. Джава. Те разуми наменарана, совачери. Качи ти нам, емка објаснина, иншалла. Пенала рани повест Ал-Сауд, попут повест Ибн Абдул-Вехаба. Значи, олестарлела. Готово и не постои пре 18 века. Тај арапски клан био е углавно непознат, ван граница полуотока. Као управител Дариех Ал-Сауд су се ангажирали на едним организираном економском труду, изумленом у заостој средини Неджда, плачкашту. Дигана окаваакана, Ал-Сауд организуинипе со организуинипе те плачкинен. Значи, Сандри Неджд вичинилен, те плачкинен. Ама паралелен. Джаненали, дали се ти не натумен? Сар уло која кава те авелкија ке идеја. Јек незналица, јек која и неле путуини, кури сова черджам, путуини неле котарна путуини, те родел као джандипа. Значи путуини неле течерал бизнис, тоа бизнисмени. Трговцо. Ама, кеда дикела ди се бучаем, кеда зарадини повише, онда джала чинила робија, котари Африка, од ова дел, и анелален и неле, и од те створини пенеле, и прихватинена лесрознање, прихватинена кој? Прихватинена лесрознање, лесророđакија. Али, од урису и не, панляпе пактија е енглезенца, то ест, такава енглезија, ко те подржинчеле од ова лесростав, та ест ен платинчеле, те черел аджаре, та анела кја бути, па дикаја кана катаре, со дикаја катаре, значи, као управител Даријах Ал-Сауд су се ангажирали на едним организираном економском труда у заосталој средини Неджда, плачкашту. Тоа их довело у стални сукоb со османлијама. Дике накана. Сукоb каса османлијенце кораенце. Со Англија која те рушинен. Тоа е такоđer створило сколност код njih да ступе у савезништво са британцима. Стои накана. Акана, али шајте пандето микрофони сам. Ака те дикаја да он панле по савезништво е британценца. Рајклова побари бути, кои су тада преузимали контролом над богатим и вредим деловима арабиском полуострва. Приубавном емиратима од Кувајта до Адена, Ал-Сауд нису били познати као чврсти муслимани. Со значи неакава? Ал-Сауд наине позната сар чврста муслимања, значи наине. Заправо припадали су племену Бену Ханифех, Бену Ханифех, кои су били окаляни да су помогли Мусалеиму лажова. Дихеја? Акала муслимања наине чврста, он припадинена ко племе Бену Ханифех, со ине гадна муслимања гадла, али он лендари неле вакале со поможиđe Мусалиме ховавне. Дакле, од почетка, пенова су религијски добре намере, ове породице биле донекле сумњиво. Андро почетке, од ла породице до таре савена и неле, увек сумњива ине сосе, ако ама Муселеим, халален, андро пекамбери саллаллаху алейхи ва салам, сако битке су ине, комплетно. Олена штија старџете му даренле. Читине на калестар, оле му дариле о Вахши, од вас со му дари Хамза, ради Аллаху ан. Хинда со чвелале. Хинда, копилка. Со чвелале, мора дјарете вачера. Дике со черенагана. Склопили су брак измеѓу својих породица. Ако етке типично е која, склопинџео брак измеѓу породице.
типично средство учвршување савеза у племенским и на породицима, за основа им друштвима. Ака те динџе јеке ка пе бракија, то есть динџе пе чаен, мениџе пе черџе пе чавен, да би учврстинено савез. О савез то ленгро побаро. Со се панла кана, панла пе пактија Британија, панла енглеска, то есть, и акана кавен коредо кана, пана касака панден. Значи панла олен пе пактија, и акана сложинена пе учврстинен пе буча. Значи пе буча. Акана. Сложили се да власт морају наследувати исклучиво нихово потомци. Ке нагана. Аква анџам, аква черџам, акана, са черџам, ама лям панџам, амаро пакт, то есть савезништво Британија. Он прихвати джамен. Акана мораменте сложинамен машкараменде, то есть те ла те да чавен, да би оваламен пана чврсто бути. Акана сложинена пе о власт, само кеткавал коамаро власт. Коамаре власта, ове хабие, само со те припадинен амаре потомцонге. Амаре потомцонге. Као да е нихова лоза носила веќи ауторитет, пеналакана, акова пистова, чери. Ке да он служинџепе, акате да он морате наслединен о власт, исклучиво само ленгре потомкија. Емабиско копилија со черџе, абесиско копилија со черџе. Исто е мончене наđаре. Морате те прескочинаве Кораен, со се ко Кораен е шпион лукоен бидати, а не ве. Он Борисале коди се буче. Ема кала Борисале, але акала му дарџе мусиманен, пралале. Нало кричаните му дари. Нало нију католико, нало нију јаудија. Него он му дарџе. А каде проблеми бешела? Акана. Пошто он пандена пебуча, дао власт само ке кавенко власт те препадини само ленге, династија тече тепена. Пелна гана кова писто. Сам чи пелна ленгери лоза и гарџа, најбаро ауторитети, Андро е пекамбере салаллаху алейхи. Шунана. Сложили се да се власт мора наследувати исклучиви нихови потомци. Ана, опрема. Као да нихова лоза носила веќи ауторитет од Мухаммедове салаллаху алейхи лозе кои nije nametnuo ni svoga naslednika, niti je učinio bilo koji pokušaj da uspostavi dinastiju. I Abdul ibn Vehab, o učenje lestrovi ne bud čelđa pekamberea sallallahu veselam. Pa ipak tvrdinđa da ovživini saro pekamberi. Rivajetija iklona lestar kotaro muj saro pekamberi. I ne bud Paše i neko resre primerja, ovi ne uzor sarinenge, ov smatrinđa da šaj te napredini saro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem, mov čerđa pesko kraj a kalećinji nenca pekamberi ali se mama ira namena kana. Ov aka te naredi loza pobaro andro pecamberesro autoriteti. Pobaro andro pecamberesro autoriteti sile. Која о пекамбери начича никас наследнико, нити черџа било која покушајте успоставини династија. А карива чери опрати. Значи, акавајт ке ек најбаро ховајба ем дикаја кате акава десини пе пралеле. Акава десини пе. Абдул ибн Вехаб. Пенела котаро пли страна. Абдул ибн Вехаб ов пес замистинџа емнудинџа пенела сарнево пекамбери. Која ка заменини комплетно, цело, умети, сарцо, черџа, о пекамбери.
Салавас. Буйрум, Реми. Sabah hayrola. Şukartı umarım. Konuşmakla Slovakya'la pesat umarım. Govor su kjerena. Sajtane dejna kola su objašnjenja magije na ne nijek delo shvatljivo kola su magije meva kerava. Te došli mak na pojedinačno te kera lafije, koje kala vehapije. Čaj neko te објаснил маги мешки пуџава олава керна или буџенава керна мена не вехабија. Сармете те запознај на вакале вехабија. Сар требало те джанален. Силени ни са во карактери, силени ни са во говори, силени ни са понашање и силени ни са во облека или со джаналата се внутрал. Сар те джанален. Алейкум селам Орхан. Дик ореми шукар пучила, јек пучи басарка пенџеренен. Ме капинат ке кратко. Тоа ќе реаманги цело време, ме пратинаваме, наваме прав, кој тана лабе хаби? Аке аканакава черит ке оправда. Коленгоро говор ка пенџеренен, јек бути сосе, ако ов пенела да ту наџанео намази, те чере ту наџанеа елфатика, ту наџанеа автези, ту наџанеа отехијату, ако ов пенела туке забранимо те џако гробија, забранимо те шуне музика, забранимо џуклото волтано чер, забранимо те чиве о салаватите де пекамбересе, забранимо те чере зани, забранимо аџарете кланине, па онда и си пана бучамо право. И онда тука џане коленгоро говор, кој наџала ки џума 3 пути ови кило Анривера. Отпаднико, морате колду и до пути шадети. Онда кавелат ке те даде се, ако најнеле намази, маđate кланинеле сриđenаза. А катаре ко се тинелен котаро говор. Наđanava да реалира. Да бе, да, каветано кога бешал ти киравле Аллахи, ама ме кале манушен нар сарсова кердан ту, објаснјавам ги прва сар ни са во хорор филми, ни са барбарско ситуација кога со мударена чинена керена. Мена мангава кале манушен сар толма контакт. Сар така сар тади кален не ако та не уопшти силени се симбојле. Тева керав, кава е тано те ци дама лестар, соски тие кена туа кердан веќе која керавале Алафи, кома бети шајте осетинале, а окей, ама силели е ква вер поглед кога со шај дуралдан тева керав, каре ја намага бутолма соски калајта, не? Окей. Онда ка пеџарелен ки брада, ако и калделен гре мустакија, те џанен да одлајтан. Окей. Тамам. Значи, мануша кола со итане би мустаконгоро, а длајта не кола со треба. Кана и пучи во пандега картар. Дали пейгамбер алейхиссаламе инеле мустако? Буд препоставине назначиле скоро изглед, да инеле со акала пес брадеhe мустако. Опучи бакана автоматски каскро сунет ја кала мануша. Керена кова сова керена. Сунет ја пекамбере сро. Па сар шајте хава во пекамбери силер мустако, а олена нели мустако. Саво сунет. Па дига кана. Пошто. Алейкум селам Орхан ефендија. Ма бистрено паче чинде. Окей. Ако череа лафи, значи ако веќе череа лафи калестер, морате алова да ов без сматринџа, саров живини, саров ла ритуалија пекамбере саллаллаху селам, саров риваети кали котаро муи ајетија, адисија сари клона лестар, олестро животи, саве васте аля, саве васте апиля, сар джелоте черел нужда, сар косляпе, сар черџапе, значи ов сматринџа без, сар јек пекамбери, то јасно, ем вачерџа,
Meinum akana tumenge tumaro pekamber. Akana. Учи бакате, дали ов чинџа, сале сре својствија, дали ов забранинџа, дали акала буча черџа, пекамера мен пенаја на. Акова драматично нешто. Нешто, акова е хорор. Акала мануша, акана авела, олафи, кај Вехабиско-Саудиско алијанса, најпре е оставила прво со черџа. Вехабиско-Саудиска алијанса најпре е освоила локална населја и наметнува им учење Ибн Абдул Вехаба. Ја е дали? Сукаче рака. Романе, каче. Аке романе. O Вехабиско-Саудиско алијанса најпре освоинџа о локална населје, е наметуинџа о учење которо Ибн Абдул Вехаб. Значи прво о најбаро дело локална населја. Со он текбирине на сарине. Само тан ону прав. Само они слен чисто истин. Никој ја верна не. Само. Тачно. Сајта не неверникија со читинџам. Неверникијата не окола начерена. Само факти о прописи на мазестре. И кловена ола повишето на џанеја, ола на џанена, ола на нетане употиме, ола на нетане известириме, ола погрешна информации силен, погрешно правцо дикена. А гледа не са, како со поврзинена, значи ќе саке мануше. Ола на дикела, ола на дикела, или ола, како ќе на ола него